Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia tema ewe melo imala pasang agama ia angkewat dimancaji akatanyangan imma giriwan walino makoto parasurumonri sarekwam mangina makanja apa hangat tarilalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi yang dari peristiwa amirajakanna alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki usampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi bawa pura malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu buat disiulan lalalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinarek ko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi tak yang itu Nabi Isa. Nasabak ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik berarti menre ko lagi na Nabi yaka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua jadi langsung Mi'raj tapi dia na Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Ia Nabi ta naladuai Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta tamanya okotemai maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta maega masalah na hadapi. Tapi ya masalah lino mate benena Khadijah, wanita yang selama ini mendampingi. Amurena matetok, lay boykot ekonominna, marajingi dena melo temewe kerjasama. Jadi dena berkembang selangir waktu masih sanabita. Iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib. Dengan harapan maka dena bita ya ko taib keluarga aku menjadi gubernur. Ya ku idi maka ada keluarga aku bupati taro nak lokoroh mak dakwah newai muka roh sisa nalat tu ko keluarga na nabita Allah dia ni terima lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah kada magi nang ka mak dakwah na sayakka ka mancaji nabi aga nasa ngamurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko yakka tanya bangsa na mo di mancaji nabi bangsa naku ni ede na terima ya roh. Ya jiro Nabi tamak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Ya natu nama sampak mak dara ulunna Nabi ta angka maka da silisilina Nabi ta nakana lemparan. Tapi dia nangkana masusah Nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng. Ya mimpai de na tarima pak de sangi maka da deceng. Eci dibawa tau na pasallam. Wattuna rewa Nabi ta nalet pamasau-sau na sabak purui na sandre-sandre o kuside to aju na tako angka ya rupak darae podangi anak gurunna maka dan karo tau mata kolak dak manawita purula dak mana law mu bawangi wae rinu iya na bawangi wae nabita mak bismillah nabita na paninu taselang apa makanya nabita bismillahirrahmanirrahim na paninu maka dia tahu tania tahu okoy apa dega aga tahu ko kampung baca ya rekomen minum dega aga sama dia lo nasang ini nasa tahu pule mabela ya na tanah ini maka da tahu pule kenroki maka da pule ka Makkah maka da wi mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angka tabaca angka tabaca melotam minum maka nabi tema bismillah ka magi ditanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka da nabi ta angka sila surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus Yunus bin Makkah kan nabi
Tappa makada yo nak tahu nabi ya. Apa dia na mungkin ni sangiro nabi na nabi ya ro. Ano wana sisa berarti nabi to ya. Napudangi makada berarti nabi ki, makada nabi ta iya nabi ka. Boleh ka madawa ko taib tapi natolak i masyarakat tappa makada iya na tapata masalah. Iya na ro si dia matsada, iya na ro hadiah na nabi ta. Boleh mak dakwah Pak darat tau mina runtuk na pasal lagi. Nang kalinga tau mi mak bismillah betul na minum. Maka da iya mina baca itu iya tu kau tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah. Iya na ro na tama sallang iya ro. Iya mi ro cidia na pasal nabi ta betul na lo madawa ko taib. Iya na masalah na hadapi nabi ta mamulai goyah. Yolli ko po Allah Ta'ala. Iya na tu nakada iya tu meraja Pak Bu sitongan na iya tu sampajange oleh-oleh mi hadiah mi cuma makome matije kong katau pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau iya binakutan atte aga na poleang ya kalau umrah tay tapa makutana tu aga na pole yanu na sakaroma dicere kristal ya itu cilla danang kanakutana kanakin rokokong elaw mas sampajang ako nge musiaray okoro aga mu pigau denang kaya itu aga na bawa iya jadi namo nabi makotoro batuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya mana salat. Jadi aga tujuan nabi teh palalang linuriyahu min ayatina. Untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pung Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena terima sampajang. De melomi ipakyes saatin na nabita tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sinin na nabi mak dioloe. De gaga rasai neraka si basuruga. De toga gamite rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalangi. De toga ga tau mite rupa-rupana papenyamang di lalan na suruga. De toga ga tau mite cupuk na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajangi si bawa de cinge ko ungkai jama kecuali nabita. Iya nabi liang nge macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka denang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, denang kana tama suruga. Ina na curita ni. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitangi. Si salah ku ya curitangi si baik pitak di. Ya ku ya curitangi makrote kanjak pane mau to di koni mana-mana walala mate mager roh. Itu ini makna makanjak suruga i mako ami tu ku curitam ni de gagah. Iya permandian ngena ko macurita itu we maga lo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada magar roh. Iya nabita lai pitam mematoi makanya disebutkan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan lai pitam mematoi. Nah ini dia panangkan dirita neraka di. Dia panangkan dirita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de topa maka dapat te suruga na lino de bajak apin na lino ay makalanda si sala pina neraka. Iya naro nabita ipitang. Iya na tunakada nabita. Iya ko yalengi papenyamat te kolino. Denang ka na masusah. Nyamas si mata-mata. Natakko ipacuru anak liman na kulalan na apinaraka cinampa. Napacuru bami mako anak panaka. Tak demana nyamangnya pure na rasakan orupat dina. Napa ipacuru cicang. Nama kada nabita iya tau mapanga dia. Berzina agak je bahasa modernnya salingkuh. Iya tahu mapanga dia arwai pulo na tahu ngipacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai ipakyas iya to je kapan napaki pajaba sesa di
Biasa naunda camae, naunda kepala desa lo kusidi onrong na ipita kampungnya mah kadang ke kampung makanja. Rewat ni meloto ni bangun kampung makoro. Biasa makoro tuh. Biasa ke makoro agak jadi studi tiru. Iya, studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ke kamar aku suruga makoy yo kunaraka mako pacalange. Ya curitange itu. Ya kong kagaga makanja meita kado makoy. Nabita ni tamanang. Sehingga degaga tawat dia curi bicarana panasai pacalanna api neraka panasai papinyaman na suruga kecuali nabita. Nasabak pura mematuina ceneri suruga. Angkamo tu nabi tama suruga ya dempara mimasu nabi Adam. Pamulangi patama suruga. Dua solangi nabi Adam. Niga ibali sila tamamuka. Balay nabi Adam makada yat kami mako bisa manre tu gage tapi pula si runtu pong Allah Taala wad dinigare naganrusu ni nabi Adam. Pak ya pinangkurang pong Allah Taala namo pak cama pong kagaga na pak bupati natapang kataw bici makada na kami mak bisa makoko na palaban ni dena natane pak bupati na jabawa man itu apa makada na pak bupati na ro na pinangkurang iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko pak bici-bici ya tuma dari lada makasolak. Nak kada pula si runtu bos kepoto ku si bawah ani gare cek de anu wah itu bahaya. Yang kedua agak solangi Nabi Adam nasu oleh suruga baine Siti Hawa. Oh ya tu bici-bici nama kun raya bayah tu. Iya. Jadi kita jaga itu baine ta pak ya tu ko baine be mate mandarito masusah. Nggih tapi dia tu kagak mako aku dia kagak. Apalagi kau muslimat deh, insyaallah. Jadi aja tamalada tongangi bicara nama makun raya. Ina tu nak kada guru takali sirendrek. Iya kau bicara makun raya timbal lalu. Aja na tapamu atapari. Iya. Pak Madari tu cidi minta pada tambah ini. Makadami teh manu gare, sana lete makadai, maga payanu gare. Tadi ya kau lete si makadani tu tonga gare ayasang. itu bahaya nah. Denang kena kurang. Iya naro pasu Nabi Adam. Iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu. Jadi ro langit pamulangi Nabi Adam monrokor. Iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihi burtui atinna. Apa ya ko boleh suruh katanya dempara lokolino maksud sa memang. Pada mikong kabupaten nanti jiraya biasa. Apa di ulu tuh. Iya. Kepala dinas na kalau mancaji guru biasa. Kagak. Tahu sogi narak bangkero loki syarei. Loki pasak barai. Iya. Yo poko camak mancaji bupati jamo talo mitay mariom itu. Ya. Itu menre moy itu. Ya mikono itu teh na bahaya. Mandari masusah. Betul kan nama lah dah makadawi yang biar waktu nang kagak aku je nalau tahu boleh be magi je pede naga de naga atau ngi pajali-jaling ya tu ya na tu nama dari majalah dak nyawana makanya kau kata manu kasih malah dak perhatikan ya na tu ya ampai ko mapak botingi upasangi aja na taki buah on rapi ya ko mapak botingi ya rowi tahun rongnya pak botingan ngi makong kakasih asap PAP di pasal lo bandreng. Iya ya malah ada unawana itu koni kong kakasih misalnya Pak Camak na ya ala dasar si Tinro si Banggotana si Sikolangi biasa betul nesde na Pak Camak manci Camak alena manci Pak Galuh na tama nyo ko peste Pak Camak na ipatama PAP palesnya alena lo bandrek maja kasih nyawana iya ina tamu-tamu na moro na wanaway gare iya maka dawe meka lo koro de to na pa si pato kan sabangka jero maka PAP maga nih. Na pada tamutah na melomane hargai tamu iya jadi sampai makada aku mampa botingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jabae kong cara-cara besar nang ke PAP supaya dia tak ganggu upi di ko mampa botingi aja nah tapa masa bawannya tu losok na tu tenda ta iya aja na to makibo na sabak na solangi nyawe iya ro tau de kasinano meni olilo koro mata di palak kajena na satanyan ro aku je iya magani ini na ro na sabari na padahal tamu-tamu na moe dali mo de sa kalaki kami kapasolona. Jadi mapatika maya. Kapat dongan nami harapkan. Iya. Cocok hargai sah. Tau boleh tak tapi aja nani pas salah. Iya. Jadi itu ko agama ketakwaan. Iya. Pada mi jero mapabuting aja na nama balola dak. Iya. Malah ni tenda takar 20 juta. Na cica mice ngari na itatai. Iya.
Napasan ni kuwan nila tu subuh. Ele selesai itatay ni korebengi. 20 na juta cengariban. Dito na ite tamu tayo tenda tayo se cukup mi. Pan rasa-rasa to nila kayo lo mala ololo tapulo bata. Bencong mi nyamangi. Ay aja. Kene tataro ya rodita aja na niya ang koso ka makoro to malaban na tenda biasa-biasa na. Napaitaro ya 20 na juta. Pure makbay niya na tatalingin ang modalakan isitaw miwad di na madeceng. 20 na juta na pakai mamodal awak di sitaw mi na wad di madeceng makade. Iupo nalanya 20 na juta. Maka disoli pakai kato ni lo makeup deka. Iwa zaman sisa na pura mapaboting to 5 susah di pape na dinda na buka di pasolo na tena sakat di pa ye. Si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran. Maga ni. Ini mato suseleda. Jadi kare. Jadi mapakai nga maya, tapi dito gago ko di. Gagay. Kemudian iya naro nabita sebelum dipalalang ipu duai. Iya ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam. Iya narowe sam-sam bisay yang ni ya ko patasawpo din nakade bisay makadami patasawpo we sam-sam mi je tumelo ya lapak bura jadi yalingi kesempatan gisay jantung na nabita jadi ya jantung na nabita dia ni bisay apa dia na macarepa na dia gado sana nabita si pamula mo pia na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si pacin na degado sana ya kumakadai bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iroe sam-sam melo ipancaji pak bura jadi yalengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantung na nabita apa iro kurane ipasiges sa ibawa mipe maloko sumur sam-sam dia jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya kunigi kita minungi ina nasori biha namo si kaca minay no tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatin na nabita jantung na tanya arona jantung na mematau nabita niya wasige sa nah yan na to padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene dia nang kana bau nabita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura minabau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim nabau nabita. Nah pemanang teh makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarang ni Makkah. Nalay itu batu apa makane. Ay iya je batu na lo tay na bau yang pay si pulo mo korona pemanang ekonomi lo. Ay nainaw na tilo kampon na. Tapi dito ga katalo ko. Melo iko kuiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada Ka'bah na padake ina nakan nailasa te koro. Mak darumpungan nga lele nang sana colakan. Kan itulah sa cola itu maka kamana te korina buru kemanang. Tako angka manaci di tabib sandro mitay nasay ano je iye dosa iye. Maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batul lah saiko iya na demo parewa tu batul dia gaga paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinaw si tawe na gasi sa ginasa biasi sa niya to na pacur na bawel la kota si na pacuru demeto na melabu jadi itu hajar aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan to akasya kay to ampay lay buku na sa bapuray na wase-wase ito watu na parang na watay to wase-wase na chuppe na panalaga. Yan na to ampay chuppe, yan na to ampay lapay. Makoko. Ito hajar aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi hajar aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ng Allah Ta'ala. Kolino to hajar aswad. Itu ampai na bau tahu